din Rotterdam. Miet tal-ħwienet għaw Rotterdam, Daniel ħajbda jitalem id-Dutch għalli. Oh. Meta jkun hawn heatwave fl-Olanda. Ma nistax nifhem il-ħajf jiena tal-labubu. Ħanitilgħuha. Nisperajt jienu dawru oħra. Mela like really, I was. And a cheese. So you can have it. Hello, hello. Għandi l-kamera 41% battery xi se niċċarġiha. So jaf dil-biċċa tal-vlog taqleb bej mobile bej kamera. Imma qegħdin Rotterdam llum il-ħadd u nserta l-verġnat sabiħa u dan jixtaq mhux imkien sur deċidejna li niġu Rotterdam. Il-bieraħ mort trek niltaqa' ma' tiegħi. Kien ġurnata vera sabiħa wkoll ħaditni naqra xemx illum hopefully inkompli naħdem fuq it-10 li bdejt Malta. Meħem ġejna Rotterdam to be honest bla pjan, just fittix fuq Reddit fejn nistgħu morru u kien hemm xi ħadd li suġġerixxa route isa li nistgħu nsegwu madwar Rotterdam insomma. U actually Rotterdam West u ma tantx jiena kull ma ġejt Rotterdam darbtejn actually. Darba mill weekend meta kont Erasmus u darba konna ġejna jien Daniel meta konna sifirna l-Olanda u Rotterdam West ma tantx nafu. So tipo good suggestion to follow biex induru daqsxejn postijiet ġodda x'satu dejjem imorru lejn ċentru lejn il-Markt u lejn il-Cube Houses u hekk. Insomma bħas-soltu, I'll bring you along. Welcome to this vlog għax naħseb din l-ewwel parti tal-vlog fejn nitkellem. Grazzi ħafna tal-li klikejtu tal-video u nispera insomma li tieħdu gost tarawni bħas-soltu. L-ismijiet tal-ħwienet għaw Rotterdam, ibelħuk. Iltqajna ma' xi tliet oħra ħwienet li vera kien jiswhom tad-daħk ma qas ġibthom. Però ara from a first glance illi naqra ma niġijaw. Daniel ġijaw sena l-oħra, jiena ġejt hawn 3 snin ilu. U having lived in Denbosch ġifieri għal żmien twil, you can really tell kemm hu hekk diverse Rotterdam u ħafna iktar nies ta' kulturi differenti anke mill-ħwienet tiduna. Denbosch it's very Dutch kumparat ma'. Lol ieħor tara Poke Bros. Ik ben lopen per pizza. Per? Kif tgħid for? For? Ik ben lopen for pizza en. Pizza en? Tox tixbitni. En ik ook. Ik ook. Ook tgħid. It's Leviosa, not Leviosa. Daniel ħajbda jitalem id-Dutch għalli. Smajtu għaw l-ewwel, sa saqsuni 3 videos oħra jekk bedix u namlu Dutch lesson. Issa ħaj jisfidani. Duolingo. Kemm hu sabiħ. Duolingo. Ik ben een boterham. Ejja, kif tgħid sausage? Wejja, tafa. Wejja. Ma li dejlek ħatejli kif ma kontx nafa. Ma naħseb tgħid. Nipprova niftakar meta morna Christmas market. Ma nafx taf. Issa nagħmellek like inta loading fuq moħħok. Worst. La. Wejja. Worst Bruġa. Tara. U Bruġa hops. Eżatt. Inkomplu? Ja. Kom. Diħan iblipja u n-nies irridu jaqtaw xekli. Ija. Messi mawx. Ma ġejna niklu wieħed jismu Mimosa. Mimosa Smash Burger. Tiflaqat maħad Smash Burger jien.
Isu maffeċ. Ija, ġibna fries u half and half, nofsom sweet potato fries u nofsom normali u din hija il-burger. Differenza. Għanamlu taste test, cheers. Oh, vera mafġaw, AF. Ħajja, ba? Arba. Ma, messi ħafna. My overall rating, oġobni, il-ban vera kienet tajba, ma kienet messi for my liking, ma naħseb ġast natura tal-smash burger. U oġbitni ħafna il-fat li l-fries stajn għordnawhom half and half, so nofsom sweet potato, nofsom normali. Naħseb qatt ma rajta di, għanu tibar. U il-prezz by the way kien 30 euro. Il-lallu, bidem ma naqra iktar. Li naħseb, good price, considering li tipo Rotterdam City u hekk. Just quite cheap. Naħseb għax mhux center ta' wkoll to be fair, għax kien naħseb kien Rotterdam Center kien iktar busy, kienu tkun iktar expensive. Inti x'taħseb? What was your rating? Tajba ħafna. And Jekk li you? kelli aptit, craving satisfied. Daqt tispiċa li l-battery 8% jeda, so ħan utilizza daqra il-battery power biex nitkellem. Wara li morna niklu msomma sa meċina għal-ċentru ta' Rotterdam. Għax to be honest, il-West mux li laqatni daqsek. Kien hemm biċċiet ħelwin, eżempju fej il-kanal, u morna jisu f'naqra park, u kien hemm xi buildings here and there kienu sbieħ, imma overall vera maħmuġ istradinna u ħafna nies ma nafx hekk homeless jew just xurbani jittalbu u kienu daqsxejn rebejjaħ jimtnu wkoll mhux laqat naqsek. Jiena insomma kont naf li Rotterdam not my favorite, imma naħseb iċ-ċentru ħafna isbaħ bħala arkitettura, again it's quite modern għax fun fact għal min ma jafx Rotterdam kienet heavily bombed fit-tieni gwerra dinjija, allura ħafna mill-binijiet traditional Dutch biex niftehmu m'għandhomx jeżistu, kellhom jibnu kollox mill-bidu, so ħafna binijiet moderni. Issa ħamor lejn iċ-ċentru naħseb immorru Martħal fis-sitta jalaq, so nafx hekk x'ħal maħħox bħalissa s-sitta u nofs, sorry l-erba' u nofs. U nixtieq indur daqsxejn iċ-ċentru wkoll. Imma sa nurikom daqsxejn lem u nurikom ukoll il-Cube Houses li huma famużi hawnhekk Rotterdam, probably jekk l-ewwel ħaġa li lamma tikbu Rotterdam fuq Google huma. Di biċċa ġdida li qatt ma niftakarha. Jiena naħseb Rotterdam bħala expats nintegraw ħafna iżjed malajr. Mhux hekk għax ħafna iktar barranin. Imma fejn tara dak ċaw fil-fatt. Din hija l-Istat House li tiġi City Hall ta' Rotterdam. Li triq niftakarha, di triq li għetlek li ħawna għaddu fiha li bil-lejl vera sabiħa. Mela dan l-infamous Marktħal ta' Rotterdam. Propja naħseb in-naħa l-oħra. Mewġ? Qed jagħmlu surfing illallu. Artificial waves. Faqa. La, good vlog content, thank you, human beings. Għedin kontra x-xemx, ma mux ħanarawhom sew. Dan is-saqaf tiegħu. Jiena qed nfittex il-Madam Coco's jagħmlu jisom coconut macaroons u ma tantx insib viċin tiegħi, so kull darba li narah nkun irid. Spotted. Cheers. I mean ġilħa. Eżaq allura. X'taħseb? As expected. Nipreferi dawn mill-li tal-market. Nimxu? Nħarġu minna ħara. Beatbox music. By the way, naħseb ma rejtkomx. Rotterdam very similar vibes ta' Den Haag. Għan ħafna high-rise buildings. Insomma, anke Amsterdam hemm u ftit żgħir Utrecht ukoll imma ħeb very unlike Den Bosch. Dawn huma il-Cube Houses issa. Kikes Cubes, naħseb ġarrek tgħidilhom minn hawn. Minn hawn. Irridu ngħaddu. Wasalna. Como weird. Darba kemm ilu kemm din li tħallna on different occasions. Ma noqgħdu fihom.
tip jekk tiġu ikru dajsa. Aħna ma konniex nafu biha, ma sa nafu biha u darba nerġa' niġi u nagħmluha, ma nafx kemm imma. Imma letting you know. Il-biċċa vera sabiħa. I would suggest ma tisilfuwiex. Okay, għaw il-prezz. Juqgħodu 8 fiha u daw il-prezzijiet. Ma naħsebx il-qasek ħażin, to be fair. Tkun inqas ovvjament tiġi iktar, imma tkun 8 hekk. Fun activity li tagħmel bil-bib. U l-ritratt? Le. Kemm inti fis-suq. Għal bini. Dak tem fuq huwa l-Erasmus Bridge. Għax biex tmur tagħmel l-Erasmus tistaqsam dak il-bridge. Fu kemm inti voj. Meta jkun hawn heatwave fl-Olanda u jtuk ġelat ix-xogħol. Nibdew bil-videos. Ħaqqas, insib niftakar il-katleri. Il-katleri ju. Hello. Illum kważi ġimatej wara, insomma le, l-aħħar clips li għandi naħseb ta' meta marru nieħdu pizza, so ġimgħu jwej wara l-aħħar clips li rajtu għaliex, to be honest, minn dakinhar mhux li ġraw xi affarijiet interessanti daqshekk. Ra li għaxi vitrat tal-Porsche. Għalluk bezzina di, għanurijilkom. Jekk luk bezzina tjera dal-video, għaw Porsche. Anyways, xkont t-nejt. Imma l-lum il-ġimma, u bħalissa ovvijament fil-axija wara x-xogħol, xi 7:30 ħammorru ċentru għaliex dal-weekend beda kermis u għandu għawek sal-weekend li ġej. U dal-weekend mux ħankunu għaw. U realizzajt wara li editjajt il-klips kollha tal-video li by the way, Rotterdam vera kien hemm storbju u sorry ħafna mid-drabi ma bdejx nistema'. Imma qed naqda l-video billi nurikom kermis għaliex naħseb jagħmel sens mal-video. I mean, to be honest, dal-video kont qed nippjana li jkun jismu u li jekk ħajkun jismu tipo Summer in the Netherlands u hekk. U llum vera mhux ġurnata sajfija sabiħa. I mean, mhux ħanqeri daqshekk għax to be honest, ilna minn Mejju vera jkollna temp sabiħ u qed inħoss li vera kellna sajf tajjeb u sajf twil. So mhux ħanqeret. Imma ma tantx kif tgħid, ma tantx ħajkun mat-tema it-temp tal-lum. Imma ujwa, ħanġilkom il-kermis, again mexina ċentru, ġa esperienzajni darba s-sena l-oħra u vera, il-ċentru vera jitrasforma meta ikun hawn il-kermis u meta konnet naraw il-videos, il-walking tours u għek ta' Dejnbos qabel ma ġejnaw, kien hemm video partikolari fuq YouTube ta' xi ħadd li ġibet il-kermis u vera kienet surreali s-sena l-oħra li actually nkunu għaw u naraw il-kermis. By the way, kermis jisu dak xejdu l-Luna Park, jisu Luna Park li għamlu kull sena u li anka cities oħra jkollhom. Infatti dal-weekend hint tal-video tal-ġimgħa d-dieħla ħamorru Groningen bid-Dutch tgħidha Groningen. Ħanoqgħdu hemmhekk bejn is-sibt u l-ħadd u kombinazzjoni hemm kermis ukoll hemmhekk fiċ-ċentru. So ħanesperjenzaw darbtej. Not annoyed to be honest, għax vera kont looking forward li nara Groningen u ċ-ċentru jkun hemm il-market ma naħseb ħabba kermis issa ma nafx kemm jagħmluh. Buqna ċura xina is-sena meta kont Erasmus Groningen ma kinux għamluh peress li kien il-Covid u hekk. Tara wasalna. Illum nixtieq nagħmel il-Ferris wheel kif għamilt Malta, araw di madu off-right reel ta' di titqaċċat. Jew xi ħaġa bħalha insomma. Morru ma dak? Mor nieħdu ġelat. Oh my god, inna ma niġu nieħdu ġelat kemm? Xi 3 ġimgħat? Allewħ! Imma vera mlitilna tu bifer. Insomma l-għoda għanneħi mela darbet illum iż-żommu li da qabdet tikol minnu taf kemm eħraqt. Tilfilmja. Le, u fuq l-oħra kellha l-ġelat tagħha ta' u minn tiegħi tittiekol. Bisbal li komplejt nifilmja. Insomma, da probably l-aħħar ġelat tal-istaġun. Insomma, le, meta jiġu familtek, undaqula. Cheers.
Jabna graħ l-lum. Oh my god, ara Stitch! Ej, arbaħ li wieħed. Ma nafx men, imma dalla bubu. Daj, insomma, dan naħseb fejk ma nafx. Ma nistax nifhem il-ħajp jiena tal-labubu. Xikrua. Gassu, ftajpa ġemalari. Ma jkun hemm iż-żar. Oh my god! Aw lollyballing. Oh my god, next week niġu wara x-xogħol u nieħu waħda. Mela din għamlu. Probably fake, ma nafx. I don't get it, malla koro. Oli. Guys, sibt vlogger bħali. Rawa. Vera għandi kurzita jekk il-Luna Park. Għawx minn dal-pupi u koll. L-allura kemm ilu jsir il-kermis. 1925. Din l-aħjar waħda. Tiftakar meta milli għamaluk is-sena l-aħra? Oh my god, xaħat ħajamel li slingshot. Tajba? Il-kasser da dajja. Veru? Għandu għajin? Oh, kemmi dajba. Sama kula, mbatniħu. Għanitilawa! Le, faċċata tiegħi! Għara d-dur! Ifa! La, ma nafx iġbed. Ma jgħal tiġbed int. Jara l-katedral! Għaw għamet il-mossa isa fi. Wow! Katedral! Forsi għamil noħra. Nisperajti no dawr oħra. Mela ġib. Biex nieħdu tal-katedral. Il-fun house. Aħna wasalna d-dari u ħana l-video unek. Nispera li ħatu għostaraw li kien da xej interessanti. I mean, ma kienx speċjali, ma hopefully ħatu għostaraw da xej Rotterdam u dejn bossek f'da xej dawl differenti. Jien ħan inti tjada l-video issa li xqadardu nitilquk mini għal-Groningen għaxana 3 sigħat biex naslu bil-train insomma. U għad nirtam il-basket u rrit naħsel u naħseb ħanaħsel xari mi xerta. So għandi ħafna ġnamel u diġa kważi l-10 ta' bil-lejl. Da kollox, grazzi ħafna għal darbohra u jekk ma ħajtux like, tinsewx tamlu like, please. U jekk għadkom għamiltux subscribe, kem tafsu subscribe. Għawisfelle, għawisfell. Il-lejli tajjeb u narakom il-ġimgħa d-dieħla għal-vlog ta' Groningen.